Kublai ki perlok subscribers barkum juru. Ai kublai kelum lang yang baru ki perlok ki bay ibat bay yakni channel. Te akan ke por ngawara HP yakni ke jing pentip. Hak bay de bat ki post ki balai jongka MPSC. Te kat kum kan notification ka bala penmi aka kat artrik premi arjar pesan ka Meghalaya Public Service Commission Lower Lachmer Shillong ka code online application yaki eligible candidate. Na ka mata kini ki post room. Kapos kepenikong ketika post stenographer grade 1 under Meghalaya Civil Secretariat. Kajing siu kan maka available 16. Kakadan pulih kita berpendap graduate in any discipline from recognized university. Candidate must serve as steno grade 2 or grade 3 under the state government for less than 5 years for competing the speed test in English stenography at 150 WPM conducted by the Meghalaya Public Service Commission. Kipos kilongkom ni kipos kibarim na kamta jongki karo arteli kiba dangsa te kinsa yo ban apply no mata te na kamta ki post ki patamai fresh vacancies you are kategori arteli kasi jaintia sauteli karo laiteli di baru long kan laiteli te total baru kai bat post barangsa bat ki post ki patamai kalong khatwai teli ki post te ka post ren barbar ka post stenographer grade 3 under Commissionerate of Food Safety kajing siu kalong hak available kakadan pulih kita pendap ka graduate in any discipline from recognized university with minimum speed of 80 words per minute WPM in shorthand. The Kababi Inspector General of Prisons and Correctional Service. The kini berokoi kanong kawai nam tahu ar kategori berkawai nam tahu kasih janjian. Kaba apply nak kamtakan ke post kanong saus pa Andrew Poe ka post ren barman kong bat lais pa san Poe jong ka post ren barbar ki kasih ST lani SC ki deban siu sitang dor half the rate. Kalas dir pan apply kan ke post kanong ka khat lai terek banai jun ar cara pesan. Te nak tahu syllabus te link haka website jongka www.mpsc.net.in te check ki syllabus kila dan hang tu tangkum ta perlok kublai sibun.